Ni I punya perfume collection and ni husband I punya. 3 versus 24 perfume. Atas ni international brand, yang ni local brand. Dalam banyak-banyak ni, I nak cakap pasal satu perfume ni yang I macam terkejut gila dia punya performance. I sangat picky when it comes to perfume. I tak suka bau yang bila you spray, you hidu, dia bau alkohol tu menusuk ke hidung. Kebanyakan local brand ada bau macam tu, tapi this one local brand, I macam sangat terkejut sebab I pakai 2-3 hari macam tu kan, memang tak ada langsung bau yang menusuk ke hidung tu. Yang ni, Opal Movement. I ingatkan diorang keluarkan perfume untuk lelaki je tau, tapi sebenarnya untuk perempuan pun ada. So I nak describe 2 bau yang I suka. Oasis ni bau orange, tapi bukan bau orange yang bau pencuci lantai murah-murah tu tau. Dia bau orange yang macam very woody. Bila you first time spray kan, dia akan bau sangat fresh. Lama-lama you akan dapat a hint of cinnamon. Kalau I nak buat comparison dengan pastry, ni bau macam cinnamon roll flavor orange. Dia bau kayu, bau macam you masuk hutan, tapi hutan tu sangat fresh. I suka. Ini Summer Rock, this is one of their best seller, and yang ni unisex perfume. Laki pakai boleh, perempuan pun boleh. Yang ni a mixture of buah and bunga. Bau yang in trend dekat international brand ialah bau jasmine, bau teh. This one bau pineapple campur apple hijau. And there's a hint of jasmine juga. Dia tahan lama ke tak? Ni depends dekat badan masing-masing. Dekat I pakai daripada pagi, malam masih bau lagi. By the way, kalau korang nak extra income, diorang tengah buat affiliate program tau. Kalau you jadi top affiliator, boleh dapat 1 gram emas. So, siapa yang nak buat extra income tu, bolehlah join.